Ndabasuhuje tugiye kurebera hamwe icyo u Rwanda ruvuga ku ngamba zarwo z'umutekano bikubiye mu itangazo ryasohowe na leta y'u Rwanda kuwa 18 Gashyantare 2024. U Rwanda ruhangayikishijwe bikomeye n'imyitwarire ya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kwirengagiza amasezerano ya Rwanda na Nairobi, ndetse n'imyitwarire ya ntibindeba ikomeje kugaragazwa n'umuryango mpuzamahanga ku bikorwa by'ubushotoranyi bya Kongo Kinshasa. Mu minsi ishize leta ya Kongo Kinshasa yongereye ku buryo bugaragara ibikorwa bya gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru binyuranyije n'imyanzuro yemejwe mu nama zitandukanye zo mu karere, kandi bigaragara ko intego y'ibyo bikorwa ari ukwirukana ku butaka bwa Kongo Kinshasa umutwe wa M23 n'abasivili b'abanyekongo bavuga Ikinyarwanda bagatatanira mu bihugu byo mu karere. Ibi bikorwa Kongo Kinshasa ibifatanyamo n'umutwe wa FDLR wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994. Ibitero by'umutwe wa M23 byo mu minsi ishize byatewe n'umwanzuro wa leta ya Kongo wo kwirukana ku butaka bwayo ingabo za Afurika y'Uburasirazuba mu Kuboza 2023 zari zifite inshingano zo kureberera ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'agahenge no gusubiza ibice bimwe byari bifitwe n'uyu mutwe. Ni inshingano ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurinda no kubungabunga ubuzima n'uburenganzira bw'abanyekongo bavuga Ikinyarwanda. Ukwirengagiza iyi nshingano kwa leta ya Kongo byateje akarere kose ibibazo by'umutekano bigiye kumara imyaka 30. Amagana y'ibihumbi y'abanyekongo bamaze imyaka ari impunzi mu bihugu byo mu karere, basa n'abibagiranye. Imvugo zihembera urwango n'ivanguramoko bikomeje kuba iturufu y'abanyapolitike ba leta iyobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, kandi ibikorwa by'ivanguramoko, itoteza, ifunga n'ubwicanyi bikomeje kuba akamenyero. Umutwe wa FDLR ukorana byeruye n'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa FARDC nk'uko byakomeje kugaragazwa na raporo z'impuguke za ONU. Ibi byose bibangamiye umutekano w'u Rwanda. Kubera ibyo bibazo byose kandi u Rwanda ntirwahimye kugaragaza aho ruhagaze ku kibazo cya M23 ko kigomba gukemurwa binyuze mu nzira za politiki bigakorwa n'abanyekongo ubwabo. Ntabwo u Rwanda ruzongera kwemera ko ikibazo cya Kongo Kinshasa cyambuka imbibi kikaza ku butaka bw'u Rwanda. Abayobozi ba leta n'abagisirikare muri Kongo Kinshasa harimo na Perezida Felix Antoine Tshisekedi ubwe ntibahumye gutangaza ku mugaragaro icyifuzo cyabo cyo gutera u Rwanda bagahindura ubuyobozi bakoresheje imbaraga. U Rwanda ntirushobora kujenjekera aya magambo, ari nayo mpamvu rwashyize imbaraga mu mutekano warwo. Aha harimo imbaraga zo guteza imbere uburinzi bw'ikirere cy'u Rwanda no gucungira hafi ibikorwa bya gisirikare byo mu karere. Ku rundi ruhande, nyuma yaho hagaragaye ko leta ya Kongo Kinshasa yakoresheje drone zikorerwa mu Bushinwa zo mu bwoko bwa CH-4 mu bitero byabaye mu mwaka wa 2023, ndetse hakanabaho ibikorwa byo kuvogera ikirere cy'u Rwanda bikozwe n'indege z'intambara za Kongo. Itangazo ryasohowe na guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuwa 14 Gashyantare 2024 ryirengagiza nkana ibimenyetso bigaragara byose, kandi rikavuguruzanya mu buryo bwose na gahunda yari yatangijwe n'ibiro bya Amerika n'iby'ubutasi mu Gushyingo 2023 yari yatanze umurongo mwiza wo guhosha amakimbirane. U Rwanda ruzasaba ibisobanuro guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bimenyekane neza nimba ririya tangazo risobanuye ukwisubiraho k'umurongo iki gihugu cyari gifite, cyangwa se ari ukuba inzego zitarahanye amakuru uko bikwiye. Leta ya Amerika mu Kuboza 2001 niyo yashyize FDLR yarizwi nka Alile, interahamwe za Exfar, ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba. Nyuma yaho uyu mutwe wiciye ukanafata ku ngufu ba mukerarugendo 8 barimo abanyamerika 2 mu gace ka Bwinde ni muri Uganda. Kwirengagiza ibyo ugafata umutwe w'abajenosideri wa FDLR nk'umutwe usanzwe witwaje intwaro wemejwe n'ibihugu byo mu karere na guverinoma ya Kongo Kinshasa ni igikorwa kibabaje kandi kigaragaza kureba ku nyungu za politike gusa, kikanatera gushidikanya ku bushobozi bwa Amerika nk'umuhuza utabogamye mu bibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari. Imikoranire ya Kongo Kinshasa na FDLR yakagombye kurebwa nk'ikibazo cya politike ku rwego rw'igihugu, aho kuba ahantu runaka barebera inyungu runaka. Guhagarika ku buryo budasubirwaho imikoranire ya leta ya Kongo Kinshasa na FDLR no kwambura uyu mutwe intwaro ugacyurwa mu Rwanda ni ihame, kandi nibwo buryo bwonyine bwo kwizera ko umutekano n'ubusugire by'u Rwanda bitabangamiwe, bikanatanga icyizere ko ubumwe bw'u Rwanda bwaharaniwe n'abanyarwanda buzakomeza kubumbatirwa. Kubw'iyo mpamvu u Rwanda rufite uburenganzira busesuye bwo gufata ingamba zo kurinda umutekano n'ubusugire byarwo igihe cyari cyo cyose ibishaka kubihungabanya bikigaragara.
U Rwanda rushimira kandi rushyigikiye byimazeyo ibikorwa by'ubuhuza by'abayobozi bo mu karere barimo Perezida João Lourenço wa Angola. U Rwanda rwiyemeje kugira uruhare rufatika mu bikorwa bituma habaho amahoro n'umutekano mu karere, hibandwa ku gusuzuma no gukemura ibituma habaho amakimbirane. Ngiryo itangazo leta y'u Rwanda yasohoye ku birebana n'umutekano warwo. Ndabasuhuje, tugiye kurebera hamwe icyo u Rwanda ruvuga ku ngamba zarwo z'umutekano. Bikubiye mu itangazo ryasohowe na leta y'u Rwanda kuwa 18 Gashyantare 2024. U Rwanda ruhangayikishijwe bikomeye n'imyitwarire ya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kwirengagiza amasezerano ya Rwanda na Nairobi, ndetse n'imyitwarire ya ntibindeba ikomeje kugaragazwa n'umuryango mpuzamahanga ku bikorwa by'ubushotoranyi bya Kongo Kinshasa. Mu minsi ishize leta ya Kongo Kinshasa yongereye ku buryo bugaragara ibikorwa bya gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, binyuranyije n'imyanzuro yemejwe mu nama zitandukanye zo mu karere, kandi bigaragara ko intego y'ibyo bikorwa ari ukwirukana ku butaka bwa Kongo Kinshasa umutwe wa M23 n'abasivili b'abanyekongo bavuga Ikinyarwanda bagatatanira mu bihugu byo mu karere. Ibi bikorwa Kongo Kinshasa ibifatanyamo n'umutwe wa FDLR wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994. Ibitero by'umutwe wa M23 byo mu minsi ishize byatewe n'umwanzuro wa leta ya Kongo wo kwirukana ku butaka bwayo ingabo za Afurika y'Uburasirazuba mu Kuboza 2023 zari zifite inshingano zo kureberera ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'agahenge no gusubiza ibice bimwe byari bifitwe n'uyu mutwe. Ni inshingano ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurinda no kubungabunga ubuzima n'uburenganzira bw'abanyekongo bavuga Ikinyarwanda. Ukwirengagiza iyi nshingano kwa leta ya Kongo byateje akarere kose ibibazo by'umutekano bigiye kumara imyaka 30. Amagana y'ibihumbi y'abanyekongo bamaze imyaka ari impunzi mu bihugu byo mu karere, basa n'abibagiranye. Imvugo zihembera urwango n'ivanguramoko bikomeje kuba iturufu y'abanyapolitike ba leta iyobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, kandi ibikorwa by'ivanguramoko, itoteza, ifunga n'ubwicanyi bikomeje kuba akamenyero. Umutwe wa FDLR ukorana byeruye n'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa FARDC nk'uko byakomeje kugaragazwa na raporo z'impuguke za ONU. Ibi byose bibangamiye umutekano w'u Rwanda. Kubera ibyo bibazo byose kandi u Rwanda ntirwahimye kugaragaza aho ruhagaze ku kibazo cya M23 ko kigomba gukemurwa binyuze mu nzira za politiki, bigakorwa n'abanyekongo ubwabo. Ntabwo u Rwanda ruzongera kwemera ko ikibazo cya Kongo Kinshasa cyambuka imbibi kikaza ku butaka bw'u Rwanda. Abayobozi ba leta n'abagisirikare muri Kongo Kinshasa harimo na Perezida Felix Antoine Tshisekedi ubwe ntibahwemye gutangaza ku mugaragaro icyifuzo cyabo cyo gutera u Rwanda bagahindura ubuyobozi bakoresheje imbaraga. U Rwanda ntirushobora kujenjekera aya magambo, ari nayo mpamvu rwashyize imbaraga mu mutekano warwo. Aha harimo imbaraga zo guteza imbere uburinzi bw'ikirere cy'u Rwanda no gucungira hafi ibikorwa bya gisirikare byo mu karere. Ku rundi ruhande, nyuma yaho hagaragaye ko leta ya Kongo Kinshasa yakoresheje drone zikorerwa mu Bushinwa zo mu bwoko bwa CH-4 mu bitero byabaye mu mwaka wa 2023, ndetse hakanabaho ibikorwa byo kuvogera ikirere cy'u Rwanda bikozwe n'indege z'intambara za Kongo. Itangazo ryasohowe na guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuwa 17 Gashyantare 2024 ryirengagiza nkana ibimenyetso bigaragara byose, kandi rikavuguruzanya mu buryo bwose na gahunda yari yatangijwe n'ibiro bya Amerika n'iby'ubutasi mu Gushyingo 2023 yari yatanze umurongo mwiza wo guhosha amakimbirane. U Rwanda ruzasaba ibisobanuro guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bimenyekane neza nimba riri yatangazo risobanuye ukwisubiraho k'umurongo iki gihugu cyari gifite, cyangwa se ari ukuba inzego zitarahanye amakuru uko bikwiye. Leta ya Amerika mu Kuboza 2001 niyo yashyize FDLR yarizwi nka Alile, interahamwe za Exfar, ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba. Nyuma yaho uyu mutwe wiciye ukanafata ku ngufu ba mukerarugendo 8 barimo abanyamerika 2 mu gace ka Bwindi ni muri Uganda. Kwirengagiza ibyo ugafata umutwe w'abajenosideri wa FDLR nk'umutwe usanzwe witwaje intwaro wemejwe n'ibihugu byo mu karere na guverinoma ya Kongo Kinshasa ni igikorwa kibabaje kandi kigaragaza kureba ku nyungu za politike gusa, kikanatera gushidikanya ku bushobozi bwa Amerika nk'umuhuza utabogamye mu bibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari. Imikoranire ya Kongo Kinshasa na FDLR yakagombye kurebwa nk'ikibazo cya politike ku rwego rw'igihugu, aho kuba ahantu runaka barebera inyungu runaka.
guhagarika ku buryo budasubirwaho imikoranire ya leta ya Kongo Kinshasa na FDLR no kwambura uyu mutwe intwaro ugacyurwa mu Rwanda ni ihame kandi nibwo buryo bwonyine bwo kwizera ko umutekano n'ubusugire by'u Rwanda bitabangamiwe, bikanatanga icyizere ko ubumwe bw'u Rwanda bwaharaniwe n'abanyarwanda buzakomeza kubumbatirwa. Kubw'iyo mpamvu u Rwanda rufite uburenganzira busesuye bwo gufata ingamba zo kurinda umutekano n'ubusugire byarwo igihe icyo ari cyo cyose ibishaka kubihungabanya bikigaragara. U Rwanda rushimira kandi rushyigikiye byimazeyo ibikorwa by'ubuhuza by'abayobozi bo mu karere barimo Perezida João Lourenço wa Angola. U Rwanda rwiyemeje kugira uruhare rufatika mu bikorwa bituma habaho amahoro n'umutekano mu karere, hibandwa ku gusuzuma no gukemura ibituma habaho amakimbirane. Ngiryo itangazo leta y'u Rwanda yasohoye ku birebana n'umutekano warwo.